Ainsi, Garoun qui s'escurèche hort et qui s'appresse de Bordeaux, qui mène par ça de Poudensac. Et oui, qui lui dit spécial, qui est bambé de loup mascarette. Et you, qui va pauser une petite bateau de Suisse, qui va pouiller à Garoun per quelques kilomètres. La mia relógio che è occupata e ne sapem pas a quina epoca em. Mais io, che m'agrada aquest contact amb la natura mai, che mi sembla sta als temps dels homes prehistòrics, que es pareix que de memòria perduda, Garoun que coneix un medix fenomen natural, mei que mei, a l'equinoxi e tostem a la medix or. Lo començar du fenomen que es quan la mare que baixa, du costat de la Magrana, pas loin de Gironda. E 2 hores mai tard, les erces que arriben a Poudensac, que sembla que mascaret e baudise petites taques sul pelatge de les vaques, taques negres, de segur, que podrem dir com l'aigua, qui è mascarada volem escrit portat per les andades. E hem pas anais així, avisat pe, pramo lo mascaret que pot garar en l'aigua, que he espiat lo calender, que t'hai verificat tot que va pla, les erces que van arribar a cop sec. Que lung, herre lung. Per io hi ha caucaré qui es passa. N'hi ha pas era de moviment. Lo mascaret que drum, que men retard, sei pas. Anem pas bien, que vas burar. A serrar? Mais non! A serrar, Pégase!